Pozdrav svima iz napokon proljetne Hercegovine, točnije Stara kuća Estate u gradu. Ja sam Ana Mušan, hvala vam na pozivu. Ja ću vam predstaviti Stara kuća Estate, obiteljsko mini selo, to jest 4 kuće za odmor sa svojom vinarijom, bazenom i ostalim sadržajima napravljenim da pruže našim gostima maksimalnu ugodu i opuštanje tokom njihovog boravka kod nas. Posebni smo po tome što su zapravo ovo prve kuće u selu, dakle kuće su starije od preko 100 godina i napravili su ih naši preci po dolasku iz inozemstva, iz Argentine i Amerike, tako da smo na neki način odali počast njihovom radu. Evo, i nazvali smo 2 kuće po njima, a ove ostale smo nazvali po gospođama koje su tu zadnje živjele i umrle, tako da smo napravili cijeli krug od rođenja do smrti naših predaka. Evo, u ovoj kući je rođen i moj otac, tako da eto, imamo i ove kuće imaju i emotivnu vrijednost, osim očuvanja hercegovačkog sela, imaju za nas i emotivnu vrijednost, znači očuvanje truda naših starih i onoga svega što su ostavili za nas, te smo ih sa tim imenima nekako i počastili, što su i zaslužili. A osim toga, ove kuće i estetski su po meni neusporedive, jer ovo je neki original koji se više ponoviti ne može, izbilja bi bilo šteto da ovo propadne, a original je uvijek poseban, uvijek drukčiji, ako se na njemu radi, na njegovom poboljšavanju, očuvanju, original nema konkurenciju, tako da evo. Malo je teže od toga živjeti, a nije ovo možda neki kapacitet, a naše želje su zapravo da mi konstantno imamo neki profit i konstantno da ulažemo dio te naše zarade u oplemenjenje i proširenje naše ponude, znači ne mislim da ćemo se kapacitetom više širiti, mada možda i to, nego evo ono što smo mi planirali sad, ali nas je zaustavila ova korona i cijela ta situacija, ali za sljedeću godinu planiramo, ako bude sve u redu, napraviti teretanu za naše goste, igralište za tenis, odbojku, nogomet i tako dalje. U svakom slučaju mi želimo zapravo ostaviti prostora za konstantne investicije, za oplemenjivanje ovog što sada imamo. I da, pozitivne i negativne stvari. Pa ovako pozitivne, cijeli ovaj posao je zapravo pozitivan ako želiš da bude pozitivan, jer upoznaš dosta ljudi, to su ljudi koji su došli odmoriti, znači oni su pozitivni i žele se tu odmarati, smijati i uživati. I tako da evo, ti si dio toga, dio stvaranja sreće nečije, pa evo, to je pozitivno po meni, a i pozitivno je to što za nas, ova trenutna situacija, to što smo mi među prvima u ovoj branši, na ovom području, tako da iako je puno teže, što je zapravo negativno, znači mi prvi prolazimo sve i treba puno više raditi, ali zato ćemo imati puno veće pozitivne efekte. Evo, hvala vam lijepo i zahvaljujem se na prilici što ste mi dopustili da predstavim ovo naše malo imanje. Isto tako ja vama želim sreću u daljem djelovanju. Pozdrav!